Umpostoli othandazelwayo akafani nabanye abapostoli. Iyona leyo bazalwane imfundiso yami engiyibonile ohambeni lami. Sasitshelwa kwakuze kuthiwe akube khona abathandaza ekuseni, abathandaza emini. Bazalwane, kwangazathi kudliwa isikhathi sethu. Umpostoli ethi azakhethe ngisho ebandleni ukuthi akube khona nje abazohlale bemkhulekela, ngoba umpostoli othandazelwayo akafani nabanye. Uyakhulekelwa umpostoli. Umpostoli uyakhulekelwa. And enye imfihlo le abantu abaningi abangayithola ukuthi uthi umpostoli meshumayela la ngizokuthumelela, uthi zilocate kwi-anointing, uthi ilocate i-anointing. Kunezinto bazalwane singakwazi ukungena kuzona ngoba asizivumelanga thina ukuthi sibe ama-partakers. Kwesinye isikhathi ungabona engathi izinto ziyakusinda wena, kanti ngenxa yokuthi ithuluzi oliphethe uyalingabaza. Ukhuluma ngoGehazi la umpostoli. Bazalwane, into eyenzakalayo la sisebukhoneni kwabapostoli ababili in the same service. uNkulunkulu wenza izinto ezimangalisayo. Kukhona nezinceku kaNkulunkulu abanye abazishongo, mhlambe ngenza iphutha mangithi abapostoli ababili, kodwa sisebukhoneni babapostoli abawu-2. Kukhulunywa indaba kaGehazi noElisha, kukhulunywa indaba yokuseva, kukhulunywa indaba yokwenziwa komsebenzi kaNkulunkulu. Kudedelwa ama-protocols ukuthi iyaphakwa manje impi, le take over iyaqala iyaphendwa abantu abasitshene ngayo, ngoba nathi le take over siyizwa ngabo. Ibona abasipendelayo ukuthi yini kwayona lo nyaka we-take over. Bazalwane, bazalwane, uNkulunkulu ukhuluma izinto ezimangalisayo kumina izolo. Webazalwane, kwangazathi uSamson uyahluleka ethathwe yofakwa etilongweni, kanti uNkulunkulu uhlelile ukuthi amaFilisti azomana declare umcimbi, amemane wonke amaFilisti aze la uSamson ekhona, ngoba indlela kaNkulunkulu ayiqondakali futhi iphakeme kunezethu. Kwakungathi uSamson uyanqotshwe, enqunywa amehlo, ebhotshozwa amehlo, egundwa inwele, kanti uNkulunkulu wenza umayibutho ukuthi bonke abeze la kulesi sitha sabo esinqotshiwe, kodwa singabulawanga. Imistake yabo ukuthi abambulalanga, bamphuca izinto ayiphethe kodwa abambulalanga. Imistake kaSathane empilweni yakho ukuthi akakubulalanga, ngoba ejatshuliswa ihlazo eliphekwa kodwa akakubulalanga. Uyabona ukuthi uyaminister, kodwa ekuministeni kwakho umpostoli sesithola olunye uju. Asibethelwa kumuntu, kodwa sine revelation yokuthi umpostoli lo baqinisele ezifundisweni zompostoli. Sinevangeli nje namhlanje khona iziboshwa ezahlala zalalela uJohn ejele.
zaqinisela. Ezinye iziboshwa zenza zonke ezinye izinto, kodwa lezi zaqinisela esifundisweni. Babethelwa kuJesu, babethelwa kubapostoli, bahlala bayifunda, bayi-aplya. Lento engayifunda kuleli yabandla ngeke ngilisho ngegama, ngathi baphila komunye umhlaba. Into eyintshumayelo yompostoli, bahlala esifundisweni.